Abatuura omu kyaro kya Murimi, Kasojo, Rwembuba, omu Rusorera, omu Gombora ya Kijangi, omu district ya Kakumiro, n'Abajungu batwire nibakoresa ebyagaana kandi babiire biine obwoba okukwatwa endwara. Amaizi ago kori kugogyesa na munonga engoyi zitu za white zirugayo zitari nungi karija nefuka kandi nakori kugateeka murro kwenda kuganywa gaba ga yero kandi nawe kugarura mu meso gawe uri kugarura kuganywa no kugama ngo toyina mezi kubera enanka yakunu kano nyabarogo twineye nanka yibakozire kutaha mezi konka bakakirima bakiteka hasi nikimwe no kutahana ibintu bye bidamadamu cyo nakikara hasi wenda nko kuzayiziba orugaho uza kwenda mizi nkanabarogo ikigando mukavure ushange entambura amaizi nabwe gari mabi tunywa amaizi nente. Hati abajungu kuruga mu United States of America bakwatanise n'ekanisa ya Lutheran Church of Uganda bakozere project ya amaizi ga solar okwera abatuura okukoresa amaizi marungi. And so it's been my honor and privilege to serve the people of Uganda and I'm just humbled today. This is our first water well project that's solar powered. Big Love Foundation was started January this year, 2025. Tanke ejeriaho naye 15 twena ntwasa kutaha amaizi tutawomuka tukore bitukora amaizi gagumeho kandi nimbashaba nkoko eriaho akuba ndiyo ningambira abantu abakutura ha cyaro amaizi mugakume nkaga mugenzi wawe. Reverend Raymond Keija ordin wa dinare ya Midwestern ahabwa Lutheran Church of Uganda nashaba governmenti obutabiyaho omushoro aha bintu barikuba bahirwe mpabwezi. Twasangaga amaizi agakurukuta abantu bakusamba mbokuba notaha nosamba kandi borasamba mukubi nigatabuka naimuke bichafu Noranti kakusanga agenda yakana ke myaka nkena 5 kutaha amaizi kakasamba mukidi bamuli okusanga kadikire rundi kafwerere. And now we've been able to take that water, fresh water, and provide it to them. So take care of each other, love each other, be grateful to the God Most High who provided all this, and care for one another. Kiasha kwa Ambrose Nwagaba Katota.